Uyu ni cukuru wa Orione uria uri Ongata Rongai kaunti-ini ya Kajiado na uthomithagia ciana iri na mawathe ngurani. Githomo kiria kirathi na mbere kirathi-ini giki ni kia urimi mbere nene magithoma indo iria irutaga wira mugunda-ini no kindu na wira wakio. Marikia makehumba nguo cia guthii mugunda, aria matari na uhoti wa kuona magateithiririo ni aruna ao na kuma haha makoha thabari ya kuingira mugunda uria uri o cukuru-ini uyu. Moimetwo thutha ni arutani ao, amwe makehariria kuingira mugunda guitiriria mimera mai na aria angi kumirimira na ubaciriri. Na waria matararuta wira na macembe angi ni aria makoragwo makidirina kurogota korwo ni indo ta giko thiini wa mugunda. Mwana ucio ni ubatie ni gutwarana nake ukimwiraga haha hekagwo haha hekagwo haha hekagwo na kugerera uria uguthii ukimuonagia mwana ucio niguo athiaga akigia na experience ya gwika maundu ta macio. Kuringana na arutani a cukuru uyu, githomo giki kia urimi to kuguna cukuru tu, indi monete arutwo aya ni makenagirira riria mararuta mawira na moko mao. Tunaangazia agriculture sababu kwanza ukienda kule nje agriculture ndio tunaangalia 90% of Kenyans wana depend kwa agriculture. Sasa tukisema mtoto kama huyu kwa watu wengi si watamuelewa akienda tuseme angazie vitu zingine za kuuzia, mtu aende amuelezee nataka kuuzia kitu fulani hataeleza, lakini mtu akiona mboga tuseme ameona kama ni nyanya inamuattract anasema mimi nataka hii nyanya, hapo huyu mtoto hahitaji kumuelezea nunua nyanya yangu mzuri, utaona kwa macho. Nimeiona masao yao ni nini, juu tayari wameelewa ni nini wanafanya, kwa sababu katika hali hiyo ya kwanza hawakuwa wanajua ni nini wanafanya. Kulingana na mafunzo niliwapatia wamekuja kuelewa ni jinsi ya kufanya hiyo kazi. Mimera ta nyanya na mboga ni gatagati wa irio iria ihanditwo mugunda wa cukuru uyu na no cio ihuthikaga cukuru-ini uyu na iria ciatigara igacoka kwendio. Indo ta icio ni tugeragia uria tuguciethera thoko ya nanja nigetha aguri a nanja makahota guka na moka magura makahana ta mapromote mwana ucio tondu ciringi urera raingira center ni ya kupromote mwana ucio. Mathomo mamwe ta maya mari mutaratara-ini wa CBC maria marateithiriria arutwo gukurana mawira maria mangiruta na moko mao maneneha. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Wanjiku wa Kimani.